Поют татарские дети – один из успешнейших проектов татар Самарской области. Еще в далеком 1997 году фестиваль впервые организовал общество «Тугантель». В последующие годы основную нагрузку и расходы по их подготовке и проведению взяла на себя татарская национально-культурная автономия города Самар при поддержке других татарских национально-культурных организаций. Bugün bize Bunak'ta Dales Şeker'den İdri Medeci Muhtariyeti'nin artistları Yaşka isimli hem Kuşku rayonuna Yalacırek okulda bağları götürüyor. İker eylemimizde bizim tek çıkışa söyleyip yapılır mektebi. Biz ilker Bunaklarımızda, bağlarında, rahmetlerimizde bildiririz. Bugünkü eylemimiz bu 4. yılımızın Tuğan Dil Uyuşmamızın yübüleyi, Beyramımızı bağışlıyoruz Tuğan Dil Uyuşmasına, yübüleyi yılı. Beyramda uyuşturduğu şeker muhtariyetinden değil, ülke muhtariyeti, Tuğan Dil Uyuşması, hem Tuzluk Abbeket Uyuşmaları. Biz birden bulup, birge işlegende beyramlarımız ülken, tırmışımız yaptı bulur. Rahmet varınızda daydaşlar. Финансовую и организационную помощь оказывает Министерство культуры Самарской области и Дом дружбы народов Самарской области. Вот и 80-летний юбилей отгремел во Дворце культуры на площади Кирова. Фестиваль без преувеличения стал серьезным и очень трогательным. Один из организаторов первого фестиваля «Поют татарские дети» Азат Камилович поделился впечатлениями. Tilllerimizni, jırlarımızı, jırmonlarımızı yoğaltmaska, koytarırga, Samantoylarda indi bizning balalar da, analar da, barsı da katnaşıp, bizning halk dert aldı, ilham aldı. Indi köpmeler Samantoylar ötkergeç, fikir to'da balalarını ayırın jiyip festival ötkergen. Mana şunu indi mana hazır 18-ci festival, Tuğantel'nin bu büyük oңuшлы proyekti, hem büyük halk şatlanıp eteniler, ilerler, bağlarına alıp ilerler. Hem de ağıllardan, türlü ağıllardan, ülkemizde, yani bizim Samara'da büyük aktif, büyük motor bu gibi yaptılık kolektivi katnaşa. Hem Talyati'den de büyük yakşı katnaşlar vakitler oldu. Şöyle bu büyük zor, oңuшлы proyekt olup devam eder. Hem de dağında, şehirдегі dağında ikinci mektep buldurun bulsa, yaptılık gibi andan da kolektifler, yaptılık jırmın kolektifleriyle yarışıp, bizden beyramlarla dağında motor giderler. Şol ümitler yaşayız. Hem eteniler, bütün tanışların alıp gelip dağına şatlandırırlar idi. Gelecekte şu bizden beyramlarga alıp gelip bizden böyle sabahtoy bu yılda bulabildiğinde yılda kıvık sümbüle beyramı bulan ben şundaydı bizden erkeğler, balalar, yigitler, kızlar varsa da aktif şu bizden beyramlarda katnaşıp milletimizni saklap, ruhlandırıp yaşasak idi. Участникам фестиваля стали хореографические и вокальные коллективы школы Яктылык. Также с номерами в этом году на праздник приехал детский коллектив при татарской национальной культурной автономии города Тольятти Кияшкай, а также ученики из Кошкинского района. Дети и подростки, выступающие на фестивале, это изначально люди, стремящиеся своим творчеством показать всю красоту культуры татарского народа. К собравшимся обратился муфти Самарской области, председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области Талиб Хазрат Ярулин. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli millatdoshlar, bugungi mübarek gün bilen sizlerine tebrikliyiz. Günlerimiz hayırlı olsaydı, hem de ona kürebimiz motor, milli kiyimler bilen kiyingen balalar, hem de özümüzün tilimizde sileştirgen eti eniler bilen birge aralaşıp
сөйләшә торган балалар күрәбез, шуларга киңеләре шатланып тора. Әлхамдулилла, шундый балаларыбыз бар, һәм дә оешмаларыбыз бар, милли оешмалар, мәктәпләребез бар. Без шунларга бик шатбыз. Чөнки ана сөте белән кергән телләребез һәм дә шул тел белән сөйләшүебез күп нәрсәне тора. Һәм дә андый мөмкинчекләр тудыручыларга да рәхмәтләрне әйтәбез. Бигрәк тә зур рәхмәтләр әти-әниләргә. Чөнки алар булмаса, без булмас идек. Алар үзебезнең телебездә сөйләшмәсәләр, без дә сөйләшә алмас идек. Инде Аллаһ шөкер, алар сөйләшеп, безгә шул телне бирделәр һәм дә аралашабыз. Инде Абдулла Тукай да әйтә, иматуты, итуган тел, иматур тел ди. Әткәм, әнкәмнең теле. Инде менә шул телләребезне саклап, милли дуругадарларны саклап, балаларга тиеш тәрбия биреп, һәм дә алар да киләчәктә әти-әни буларак, алар да шул милләтебезне саклап, һәм дә шуның белән динебезне саклап, яшәүче хәерле нәселләр калдырып яшәргә булса иде. Чөнки без уйлыйбыз киләчәк турында. Һәрбер кеше хәерле картлык тели, хәерле балалар тели, инде аның өчен тырышу кирәк. Тырышканнар өчен зур рәхмәтләрне әйтмәкче булабыз. Менә школны язучы, менә арабызда Харина апа утыра, Алла рәхмәте булсын, шуны кайгыртып, телебез сакланса иде, гругатларыбыз югалмаса иде дип, шуны булдырырга тырышып булдырдыгыз. Сезгә рәхмәт. Һәм дә ничә безнең милли оешмаларыбыз бар, алар да шул эш белән шөгыльләнәләр. Алла разы булсын аларга да. Инде әйткәнебезчә, милләтебезне саклап, тәртипләрне саклап, үзебезне матур итеп күрсәтеп, бүтән дин әһелләре арасында, бүтән милләт арасында яшибез, үзебезне матур итеп күрсәтеп, саклап, һәм дә инде үрнәк булыр дип яшәп, гомерләребезне уздырырга насыйп булса иде. Рәхмәт барыбызга да бәйрәм белән инде балаларга уңышлар, һәм дә матур итеп чыгышлар ясап, шуның нәтиҗәләрен күреп яшәргә булса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Также с приветственными словами выступили от имени главы городского округа Самары Дмитрия Игоревича Азарова. Традиции предков, культура всегда объединяла народ. Отрадно сознавать, что сегодня уже в 18-й раз детские коллективы демонстрируют в рамках фестиваля свое творчество, свое стремление следовать традициям родного народа, соблюдать и почитать их. Позвольте зачитать адрес главы городского округа Самара Дмитрия Игоревича Азарова. Дорогие друзья, от имени администрации городского округа Самара и от себя лично сердечно поздравляю организаторов и участников 18-го областного татарского фестиваля детских творческих коллективов «Поют татарские дети». Воспитание подрастающего поколения невозможно без всестороннего развития творческого потенциала, внимательного отношения к культурной составляющей. Именно поэтому инициативу проведения национальных фестивалей детского творчества поддерживает администрация городского округа. Фестиваль «Поют татарские дети» вот уже 18 лет способствует приобщению детей и молодежи к богатым традициям татарского народа, росту гражданской активности и социокультурной интеграции. Благодарю организаторов праздника, Татарскую национальную культурную автономию города Самара, за плодотворную многолетнюю работу на благо нашего многонационального города. Также
позвольте отметить воспитанников хореографических и вокальных коллективов школы с углубленным изучением татарского языка и литературы «Яктылык», которые являются постоянными участниками национальных фестивалей. Желаю вам дальнейших успехов в деле популяризации татарского искусства, благополучия, процветания, счастья и добра. Исполняющий обязанности главы городского округа Самара Виктор Владиславович Кудряшов. Татарскими национальными танцами, песнями, мастерством игры на баяне изумляли зрители школьники. Татар балалар коллективінің өлке фестивалі енді мына белгілі болғанша биыл 18-ші мәртебе өте. Ол біздің татар милли харакетте башланып кеткеннен 80-ші жылы асағында бұл фестиваль сабан тойлардан қала біздің devamlılığı bile ilginç oranda tara. Mene de tabii ki 18 yıl, 18 yıl. Mene kızganıçka biz hele 15-20 yıl elek başlayan işlerini kızganıçka barısında saklap kala almadık. Mene elbette bizim Tatar uyuşmaları indi o vakitte doğan telişmasına barlık Tatar işlerin Samara'da, Samar ülkesinde alıp baraydı. Biz birinci yıllarda menimce bir uğuşlarına bizning shaharda muzikal maktablarda o'quvchi bolalarni jiyib tatar kompozitorlarning asarlarini o'ynab bo'yicha festivallar o'tkazar edik. Mana u hozir yo'q. Ondan so'ng 89-yilning 16-aprelidan boshlab biz 10 yılga yakın o'ynab o'zgargan festivallar o'tkazib keldik. Şulay kızganıçka onda hazır yok. Mana balalar festivalinin yazmışı indi uğuşlu hem bexetli buldu. Bu 18 yıl içinde distelegen kolektif anın saknelerinde çalışı yasadı. İndi kadar köp balalar indi birinci çıkış yasavcılar. Onlar indi üsteler kadar yaştan çıktılar. Onlarda başka falan yana kolektifler kile tıra. Hem şunun için ben oynayıp şunday tendensiye saklanıp gelgende bu festivali özellikle zatkına yaşar talantlı balaların yüzlerin bir motoruna mümkünlük bulukları hem bana bunları uzun. Зрительскую любовь снискали дети самого младшего коллектива фестиваля «Кыяшкай» с шуточными танцами.
Дворца культуры проводилась дополнительная культурно-массовая программа. Мидхат Аминов веселил гостей зажигательными татарскими мотивами, а исполнительный директор Самарской областной татарской национальной культурной автономии Шамиль Хайдарович принял эстафету и продемонстрировал мастерскую игру. Фархат и Альбина Махмутова провели отборочный тур к караоке-конкурсу. В нем могли поучаствовать все желающие. Не сдержалась и я. Всегда с вами администратор сайта Татар-Дуслуг Гульфия Каримова. Оставайтесь с нами, будьте в курсе всех событий.